Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano paribata bani panora sogot nerion pasada hita hurta martongko mahita. Terima kasih puji-pujian may sombahkon urnami hubamu Bapa. Bani panorang sogoton boy hanami puho ibagas nahoras soras gop ibagas malas nyur. Hagano panin hiya terima kasih kon hanami. Pita halani bagkel ni panghidupimu apa pagkaholongemu huban nami. Bapa marhiti hatamu torangi hampura pepikiran nami ase saganjang nerion guk ibagas hatamu mahanami. Mandalani kuluh nami sonai age makur jahot tamu jawab nami na iap pehon habuban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapena siamrayan bani panorang sogot nerion. Naboy sisehan nami marhiteo ni channel ditupon. Rigapan sigano paribata bani panorang sogoton Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 Aima tersurat bani buku Poda Bindu 15 ayat sada nama katahon senon balos nalam pahombun ringis tapi hata nakasar mamuhoi gila. Ita ganupan langadong sada jolma pe ibagas parguluhan takon nalang markomunikasi. Artini nalang marbuali, nalang marsahapi, nalang memberi balos ya. Baik secara verbal sunai age non verbal. Tapi na pasti sehari-hari na ipake hita markomunikasi aima marhitihon ni na marsahap. Jana ibagas persahapan ai ibagas na membangun komunikasi ai hita ijai dohomani boy ipatarida kita. Sonahita laho manukol-nukoli, sonahita laho mangapohi, sonahita laho memberi motivasi. Jana sonahu manihita ase ibagas parguluhan ta sigano pari lambin roh jenges ni hubungan ta halani langadong hubungan tanpa markomunikasi. Tapi lang tarparna lang kita sipata halani namasa ibagas parguluhan ta atap halani beban bani perhorjaan atap adong si pikir honon radu tene maseda komunikasi ta pakon hasoman ta jolma. Jadi komunikasi nadok maseda ai lambin ganggang mahomani age hubungan ta. Bahkan lang oti komani ra gabi tubuh mahomani perselisihan sonai age borit niuhur. Nah, anggodong maadong borit niuhur jana iponopkon homai doka borit niur ai rama gabi tubuh mahomani dom ujung ni ulang apala marsahap atape merkomunikasi membangun komunikasi pajupah petene rama marayoh halani aima ita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus maningon doha ini takas bata sebagai halak na persaya pori dipihita lang maningon kuliah komunikasi ya lang maningon kuliah atape marlajar kita pasal public speaking sonaha marsahap ilobi-lobi ni jolma sonaha marsahap bani buih halak tapi maningon doha ini takas bata jana maningon iha perlukan hita bahasa komunikasi ni halak Kristen maningon doha ini komunikasi na membangun komunitas na membangun hasadaon ta asil lambin merbakal halani ai perlu takas bata ibagas namar komunikasi hita isobut marhitehoni buku Poda Bindu 15 ayat 1
bahasa balos na lam pahumbun ringis. Arti ini rado HP ini ibagas sada perbualan, ibagas sada persahapan, ya. Rado HP sipata menringis hasoman dopa kita. Tapi anggo lam do marbalos ringis no kanayai no do memulai gajak ai anggo lam do balosta bodo ai tene usih songon apui isiram bani bah. Jadi balos na lam ai ma usih songon ba mambain apu na gajak ai lang lambin rarat. Jadi lang lambin robaha ni nama tutung tene. Jadi ibagas komunikasi ta sonai mahomani halam lamon ta ibagas namar balos ai sedo halani na ipalam lam hita balos ta lang tene. Tapi halani ibu to kita bahasa balos na lam ai pahumbut kon ringis. Jadi lang talup kape ini anggo ibagas persahapan ta doma menringis sasoman lebih menringis ko manihita. Marhiteo ni hata nakasar. Jadi hata nakasar ya bodoh HP ini membelambing gajak gila nih hasoman atape marah nih hasoman. Nah tuh anggo doma marah ma hasoman naik ma gula, naik ma emosi, naik ma tensi, buritan ma tuh lang jenges halani balos atape halani hata nakasar gabe adong naburitan ibagas hubungan komunikasi ta. Harus nih namaningon tarida ibagas perguluhan ta anggo komunikasi dua arah maningon do saling membangun komunikasi ai ma ase sona ase tarida atape bui sobuton ta komunikasi ta ai komunikasi na sehat ya, komunikasi na saling membangun maningon do hapini ibagas namar balos maningon do hapini balos na lam jana maningon ipadoh kita do hapini hata nakasar. Misal nih hata nakasar ai ya batu mang contoh-contohnya lampur disebutkan nami. Arti ini ai maningon bui do HP dah kita bahasa balos na lam ombun kon ringis jana hata nakasar ai mamuhoi gila. Jadi anggodo menggila hasoman ro usi hata nakasar menggila ni ai lebih ro begal nih. Nah sonado ase ulang terjadi sonai ibagas komunikasi dua arah antara hita pakon hasoman atau pakan ICP maningon do HP ini idingat kita balos na lam. Jadi balos na lam on sahali nari aima marharohan kumbani pambubai ni tondi napasi namar horja ibagas kita. Jadi lang mailah HP di hita ya balos na lam ai do HP gabe senjata bata laho pahumbun kon ringis anggo terjadi ma atape idopak kon hita ma ibagas namar komunikasi dua arah adong tene hata honon ma ya menggila atap marah tapi ijai ma ibahin hita jana ipatarida kita karakter ni nebata na lam laho mengidopi hita rossi memparorot kita sonai makomani hita balos na lam ai makomani senjata bata laho pahumpun kon ringis asin terjadi ma komunikasi na sehat komunikasi na dihar jana komunikasi na saling membangun ibagas persoranta sonai age ibagas parguluhanta sigano pari. Amin. Martonggo mahita ajar ham hanami bapa marhiti tundu mo na mapasingit ase totap ibagas guluk nami sigano pari puridi pe bahat na masa bahat na boy patubuhkon gila ibagas perguluhan nami tapi tetap matongon balos na lam in mana mangguki guluk nami
ase boy pohombun kon ringis sangga idopak kon hanami ibagas komunikasi dopak kasuman nami ase udang labin mendarat tongon gila halani ai ipondos hanami matongtong hadiriun nami ase tondu mu nama passing in mangguki uhur nami tondu halam lamon in ma napalamlam kon hauhuron nami ase ibagas halam lamon na kumbamu in matongon Tuhan hanami manggulu rosi marbalos bani haganupan pergumulan na idopak ko na nami sigano pare ase labing taridah matongon Bapa hanami na tinopa mo na hinolongan ni hurmo nadop tinobus mo bagas Kristus Jesus Tuhan namin jalam rapakon tonggo namin amen. Oras bataganupan bapinang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ando harma tondoy halam lamon aima namar horja ibagas dirita ase marhitihon balos tanah lam pahombun ringis mandopakon atap akape namasa ibagas perguluhanta. Shalom.